رادیوی دنگی گل دنگی توی هاواتیا جنابان لوچان آرادو دنگی گلدن باش کدارن هجا ایرو 14 تباغ 2024 چهارشنبه ل بروکسل ساعت 13 لامده 14 کدارن هجا منوچه نواروجه پیشکش بکن لپیشی چه سنوچه پارلمانتر ömer Öcalan bu bre rapor hevditine bike selidan kir. Gerilen bıçalakiyan 15 tabak islaf kirin 6 dagirker hatin ceza kirin. Kumek civan di salvegera 15 tabağı de tevilbun suzaxvada. Fermandiriye biryargaha navendiya yecastari cejnaveşini bidaxoyne ki piroz kir. Hezin rizgari Afrinê çalaki kirin 20 dagirker hatin kuştin. Endame komiteri ve bera PKK Murat Karayla Jisitrik TV'le axıvi nirxandinên girîn kir. Belediye darın heyecam nahacı berfrehiya bültename peşi bere xwabidin hevdîtin û serlêdanê Ömer Öcalan ji bo çûna İmralê serlêdan kir. Parlamenterî Rihayê Dem Partiye Ömer Öcalan ji bo karibe lêber apo bibîne ku çilûyek mehin agahî jenîne serî li Wezareta Adaletê da. Di serlêdanê de hate gotin em weke malbata Birêz Abdullah Öcalan ku li girtîgeha girtiya ewlekariya bilind a İmraliyê tê girtin û nikarin agahiyê jê bigirin lama jî ji rewşawiya tendurustî bifikarin. Ez Biraziye Birêz Abdullah Öcalanım. Dixwazim di 16 tabaxê de biçim girtîgeha İmraliyê serdana Birêz Abdullah Öcalan bikim. Em gerîla sıravê xwe ji çiya heya İmraliyê dişînin. Silav ji bo berxwedanwanê zîndana. Silav ji bo gelê me sehreder. Mele godarên hêja nahacî berê xwe bidin herêmên parasname dî gerilen bi çalakiyan 15 tabaxê silav kirin 6 dagirker hatin ceza kirin. Navend ragihandin HPK bi daxwîneke ragihand ku di çalakiyên herêmên parasnê medya li herêma Metina û Zapê de 6 dagirker hatine ceza kirin. Navendê got li herêma Metinayê 15 tabaxê bi tektika segvaniyê kamerayeke mobese a dagirkerên neqada berxwedinê a serê Metina hatiye imha kirin. Paşê jî bi tektika segvaniyê carekê din dagirkerê ku ji bo guhertina kameraya mobese hatiye imha kirin çû qadê jî hate ceza kirin. Ev çalakî jaliyê ja serê ve pêkat. Li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê jî gerilen 11 û 12 tabaxê li qada berxwedinê agirê Amediyê sê çalakî kirin. Çalakiyekê bi çekî giran pêkat. Çalakiya din bi şêwazê segvaniyê hat li darxistin dagirkerek hate ceza kirin. Çalakiya siyem jî bi çekî nîv otomatik pêk hat derpli çepera dijmin ket. 13 tabaxê jî gerilen li heman qadê sê çalakî li darxistin çalakiyeken bi çekîn giran pêk hat. Çalakiya duyemîn bi çekî nîv otomatik hate li darxistin derpli du çeperên dijmin ket. Çalakiya siyem jî ji mesafeyekî nêz ve pêk hat. Gerilen bi çekên ferdî dagirkerên li girê Amediyê kirin hedef. Çepera ku sê dagirker têde bin û çepera ku du dagirker têde bûn hate imha kirin bi giştî 4 dagirker hatin ceza kirin 2 dagirker birîndar bûn 2 çeper hatin imha kirin û derp li konteynerekê hate xistin 3 kamerên mobese û 3 projektör hatin imha kirin. Di heman demê de 12 tabaxê jî gerilen li qada berxwedinê agirê bihar bi çekî nîv otomatik li kameraya dagirkeran xistin. Heman rojê gerilen mudaxelê helikopterên li qada berxwedinê agirê bihar kirin û tevgera helikopteran rawestandin. HPG derbarê rîşên artêşa Tirk ku bi teqemenên qedexekiriyê pêktîne de jî wiha got. 13 tabaxê tunelên şerên li qada berxwedinê agirê FM 13 caran bi gazên kimyewî û 2 caran jî bi teqemeniyên qedexekirî. 12 tabaxê tunelên şerên li qada berxwedinê agirê cudî 2 caran bi teqemenên qedexekirî hatin bombekirin. Her wiha 11, 12, 13 tabaxê jî qadên Şehîd Şerîf, Lolan, Girê Şehîd Hêmen Sinînê berbizina yên herêma Xakurkê 14 caran qadên deşta Kafiya
زیبکی دیرشی شیه گریکون زنگل این هرما گاری 10 جران قادا برخوادن آگری بهار و یا هرما شهیدی لیل آروژا و اضافه 4 جران قادن برخوادنی شیلازی و سریمتینا ین هرما متینا 2 جران قادن گری شهید جیهان سورد کورتک بیوان قومتا ین هرما قندیلی جی 5 جران بگشتی سو 5 جران به بالا فریشر هاتنه بوم بکرن. ولی جردوانی لسر سینور دبیجن لشکر نخوازم بچن تفگرا داگیر کریه. جردوانی کل بارگی که لشکری لسر سینور جولمرگی هاتی اکدارکن وید بیجه. جبر شر دجوار و ترسا گریلا لشکر نخوازن تبلیشر ببن. جردوان دبیجه او دانزر وجان لبارگی لشکری مایه. شرکی دجوار هیا. جبر دجواری شر لشکرین دولت هاترگل اکی دترسن و بهانین وکی هفجین آنجی که چامن نخواشه. درونیا من خراب بویه. اسراومه دجیم دردخن پیش و نخوازن تبلیشر شر ببن هزین گریلن پکی که جی چالاکین خو پرانی جی هوای پکتینن لوی هرمی جی حتانا بسادان لشکر هاتنه کشتن پرانیاوان جی لشکرین پای بلندن میناکا وی هری شیمبرجی فرماندار عبدالله جم دمیرکان ای دولت حاضر که دروژین اولین تفگیر داگیرکری ده فرمانداری پای بلند اتابوری او گلک اسکر هاتن کشتن هکه ده اپراسیونه که ده فرمانداری تابوری وره کشتن بزانه بنکو دوی اپراسیونه ده هر روش لشکر تینه کشتن امبری خوابدن عفرین هریجی آوید سر داگیرکران 20 داگیرکر هاتن کشتن هزین رزگاری عفرینه جی به داخوینه کراگاند کل امبری ایریش و سیاست دولت آترکا داگیرکر دو چالاکی لدردورا باجر عزاز عمار لدار خستنه ده انجام ده 20 داگیرکر هاتن کشتن 17 داگیرکر جی بریندار بونه داخوینه لسر چالاکی جوای هزین مد چارچوه برسردان ایریش دولت آترکا داگیرکر ده دو چالاکی لدار خستن نه تباخ لسر خط عزاز هزین ما آویدن سر چپرین داگیرکران چپرین داگیرکران به تمامی امها کردن سه داگیرکر هاتن کشتن پنجی بریندار بون یانزه طبقه جل سر خط مار هزین ما جسی باسکان وکت نوا چپرین دجمن لور باوی که خورت لگوری هات پلان کردن لداگیرکران خستن هزین مکت نوا چپرین دجمن او امها کردن دوی چالاکی ده دو سیرن دوچکا 14 لبارکری کتن دست هزین ما پشتیویجی چون سر جنازین دجمن چک و علاوین لشکری سروان را کرن دما داگیرکران خواستن بچن تقویه جیل همبری وسای توان چالاکی پیکات ماشینه تقویه و داگیرکران تیده همو خاتن کشتن حواله ما بساغلمی و گریان جیه خواه دنجم آوان چالاکیان ده 17 چتین داگیرکر هاتن کشتن 15 جی بریندار بون دو سیرین دوچکا بارکری سیره که تقویه دو موتور چپر هاتن امها کردن یک چکا بیسیوینگ گلیه و چانتین و دو رخ 7 جارجورین آکت 47 و هجماره که فیشکین و تلفونک و هر وان ناسنامین وان کتن دستین هزین من بله کمک جوانین کرد و انترناسیونالیست تبلی نوارفین گریلا بون مراسم تبلی بونجی ده سالوگرا پنگا و 15 طباقه ده پیکات انگو راستی به پنگا و هات جوانین کرد عرب و نتوین جدا پشتی مراسم داخوین اگدان گریلا نو پنگا و 15 طباقه جشنا وجینه ده سالوگرا چلی ده لربرا پو و گلی کرد ایوالات پاریز پیروز کرن و فی پیامدان گشتی وکی تیزانین ام دچلمین سالوگرا 15 طباق دنه دستری دا ام به جشن نتویا وجینه یکمین ربران پو و جهمو گلی خویا ولد پاریز و پیروز دکن پشنگتی ربران پو ده بدست فرمانداری می افسانه وی حوالی اگیتا آویتنا پنگا و 15 طباقه او گورا کوه قدر داغون پیشیا گلیمه و جبو جواکا me پیام دجمنان یا ifade peşori jebo parça kır ve o kurde meri jinu ve zindi kır. Beguman FPV'ye bejine hemen de mi ifade rehe serhilderin zindana amede bu. Havali agit temsiliyete ideolojik a Reberapo u rehe berhuder e mazlum Ferhat Kemal u Sarayan dikir. Reberapo ve pengavera tola be hazaran salan ser bingeki ideolojik re rebas kır. Yani 15 tabağe liser ve tola mezin peşket. Her uha duvati gidin de 15 tabağı kuştuna ahre zilam e serdest u temsiliyete sara beritan u zilanin ku Xudavendin nujem bu. Partiya me PKK beri herkesi partiya jineye. Jibo ve jî beri herkesi peviste jine civan xwedî li berapo PKK derkevin. û berî xwe bidin çiyayên azad.
Em jive komeke çukurten Kurt u yen internasyonel jibo vi erken piroz rabun hatin çiçiyan Kurdistanê û savdegera çilemin a cejna vejînê de me perwerdeya xwe dawî kir. Em bi eşq û coşa cejna vejînê beşdarî nav retên gerîla dibin. Bangavaziya me ji bo hemû ciwanên Kurdistan û yek cîhanê ev e. Welên tevlî cenga azadiyê bibin. Em bi hev re di pêşengtiyarî heberxwedêrên zaf û metîna da zaferê mîsoger bikin û ciyana xwe azad bikin. Bijî panzî tebaxê, bijî partiya me PKK, bijî Reberapo. بله جاسترژی جشن وژن پیروزکی رو گفت امیس باروجا برنگ شورش دموکراتیک دیاری گلام میکن فرمانداری بریاگاه ناوندی جاسترژی بداخونه که سالوگر چلیا پنگا و 15 طبقه پیروز کرد دازنی کوری براپو تیمی جبو چرسری پرساکور ترین سیاسی کی ریاسره که وها گفت دولت اترک لهمبری هولدن ری براپو گوتنا ناو کردستان اجرات کرد خواستن کردستان به کرد بهلن ناکو هبونا گله کرد شی دیرو که درینن و هر کلیارن فاشیزان پیک بینن لپنگا و 15 طبقه گاوه که بر بیجانه که برومته گاوه که بر به ولاته که آزاده گاوه که بر به وژینا هزه که خودی پاراستن جوهریه اف پنگاف بو ترسادل دجمن اونو کران پنگا و 15 طبقه بو هیویا سرکتینی و هر کرد کرنا و جوشه سرهدانه پلان و پروژه قرکینه تیک برن فرماندریه بریاگاه نوندی جاستری دستی شانکر گود تاریتیا د تاریخ شبات 15 طبقه ده هفری عگید و حوالینوی بون روناهی آزادی و ره آزاد ای آپوی گهاندن 4 آلین جهان و ها دوام دکه و روناهی پیروز خلکین کولتی بطایبتی گورا بتونیا لسر کردستان بناخگیری لسر هاتبو نویساندن پارچه کر جبو و پنگا و 15 طبقه دی دروکا کردستان ده خودی واته که دیروکی فلسفی عسکری روشنبیری مسوگری دموکراسی اف جوره آزادی آپوی و آزادی مسوگر دکه جبو و گله کرد 15 طبقه و که جشن وژن دبینه و پیروز دکه یه جاسری دازنی کو پنگا و 15 طبقه بینگا ارتش اجنان و آزادی اجناجی مسوگر کر و هاگود ایرو لهر قادا جیانه هزا جنه پیشنگی دکه و که اراده که خسر تبدیگره ارتش استاره بره 15 طبقه شردکه و بویه هویا سردم آجنین جهانه و که هزین یه جاسری همجاره کدن دبیجن هر بحث حاکمه به دست داگیر کران تینه شوتانزن بنوکری کردین خاین ان پدکی تینه فروتن جن و گلمه کود ریچن کوچبری ایشن هری مزن در روبروتین جبو مسد ما طولدانه هری مزنه اما بشواز و هزا فرماندار اگید بده خداوند آزادی زیلان و جینا 15 طبقه به چلاکین خوین طولهلگر پیشوازی بکن ولی اندام کمیته رهبری پارتی کارگران کردستان PKK مراد کریلان بو میوان برنامه تایبەتیە تلویزیونا سرک تیوی برخوادن رهبری بوت کوشناج بو آزادی و فیزیکی نرخان مراد کریلان جشن وژنی لگل کرد پیروز کرد و جبو 15 طبقه جی و هاگود اف رابونه که عسکری بتنی نبو 15 طبقه بریارداری لدیج سیاست اقر کرنه بو 40 سالن اف 15 پیراوستان دوام دکه اف باوری و اراده یا گلیمه اف دستان بسای شهیدین ما پیک هاتیه او ویده بیجا هیرو ربراپو بوا سکنی خواه تکوشینی خواه بار هری مزن را کریه دبه ام بار سوک بکن ام لهمبر تجدید پسیکولوژیک اشکنجه سیستما قرکرنه هیزه تکوشینه بلند بکن نه تیر کره دبه مروه هین خورد بکه ام بخواد زمین خدا یعنی وقت تفگر دبه بره دخطا ربراپو دا لارکا خواه به تمامی خودی در کبن تکوشینه هین بلند بکن وسا بار لسر رهبراپو سوک بکن وسا سیستما کرکرنه آ تجدید بشکنن بگو من نتنه وسا درکتنه که چکداری بو راسته چکداری بو اما وطای خوی ایدئولوژیکی چاندی سیاسی جواکی
هبو تکوشینی هاتی مشاندن دا د جواکا کرد به تایبت د سری دال باکور کردستان ادی بیر باری چه کر جواکا کرد خانو کر هیوی ویرا چه بو جسارت ویرا چه بو به جسارتک مزن داکت کولانان یا واشته شورش وجینه وجین اوه شورش پیکات دبیر بیجم 40 سالی در باسفی به حسانی در باس نبیه ما گلک عگیت رهوال دوا تکوشینه دا شهید داییه دسایا شهیدان دا او 40 سالا و سوک دستانه که پیکاتیه بله سالوگره لهنگی دیروکی حتی چلویه که نویسکار سلاطین اردم جی در نویسا خواده بالی دکشنه سر پنگا و پانزی طباقه او وید بیجه ده سالوگره چلویه پنگا و پانزی طباقه ده گریلا نزیکی سرکتنه بویه سلاطین اردم بالی دکشنه سر پیروزباین گرسی او وید بیجه پیروزباین گرسی به پیشنگی جن و جوانان پیک ده بگومان پیروزبایه هری بوات و جوش آ گریلان آزادی او وینر خاندره دیگه گریلان آزادی بروجانه به تایبت لزاب سرگله گری بهار گلکا و گل قادم به چلاکیا پنگا و پانزی طباقه پیشوازی دیگن گوردناوی ده هر چالاکه گریلان سرکتی او دیروکینه چتین دسترادری فاشساکی په مهپجی دربین گران دخون افجی نشان ده پنگا و پانزی طباقه ده سالوگره چلیه که ده گهای لوتکه هری بلند او تخص به سرکتینه به دست بخن سلاطین اردم بالا دکشنه سر انجام کنفرانس یک و کنگره دودویا پیکی او و تسپیتا خطا لشکریه لکردستان رولا زوره ببیر دخه او ویده بیشه اف خطا شورشا گلین کردستان و گلین ترکیه دموکراتیک بویه انیا رزکاریا کردستان بویه بینگاه لدیجی فاشیزم انیا هفریه برخوادانه گلان پنگا و پانزی طباقه دسپیکا پراتیزکرنا و بیردوزیا دیروکیه وروناهی برخوادانه شورشا گلین دموکراتیک گر او گشکر انجام ویجی بو تکوشنا 40 سالی کل جهان دنگ ودا بو سدما کل باشو کردستان ستاتوی که چه ببل هولی بریوبریه که در بکه به هوله ستاتوی الهرم باشور که اندام تکوشنا پیکی که یا به پیشنگی ریبرا بویا پیشتی تکوشنا دندریج الهرم پاراسنامه دی نوبر سال 2010 و 2012 بو سدم گلین عرب که به قناغه که نو بناف بهارا عربان او بدن دست بکرن هری داویج شورش روجاوا پیکات پیشتی وان پیشکت لندیرو کی هزین گلوبال کتن نوا ترسکی مزن و کمپل ناو نتیوی کریم پراتیکه دما بایدن و بارزن الى انقره بون 26 طباقه 2016 سر جراب روسیره ایریش روجاوا و دسر چله رایجی ایریشی هرم پاراسنامه دیه اکرن ایروچ دولت هاترک به دستکا دستلادر عراق و دستکا پدکی بارزانیان به حقوقی احلاقی بر چاوا بگیره بو هوانه لحفتنین متینا زاب آباشین خاکور که خنره ایریشی گریلان آزادی کردستان دیگه دولت هاترک خوازه باشو کردستان تف داگیر بکه ستاتوی هرم او دسکت انگل تیگ ببه چلو یک مهن آگاهی جربر آبو نایه گرتن گلیم او تفگر آمدن و فکر مزنده گریلان آزادی کردستان بهیرس به برپسیاری که مزن آدی روکی لباکور کردستان ترکیه باشو کردستان شرکی دیروکی دیگن بناور زنند سالوگر چلو یک 15 طبقه ده و سرکتن تاجدار ببه ولی فهمی کرکماز جد بیجه تکوشنا عگیت پیشنگی به میلیونان کسی کر دماد بیجم 15 طبقه جشناویجین فرماندار محسوم کرکماز عگیتی بیرامه ببونیا 15 طبقه برایوی فهمی کرکماز بحثاوی کر تکوشناوی کر و سکناوی کر برايم فارقلي يعني وكويش خبري بو سكناوي بيجن اخفتنيوي لويغوري دخنت دائما دخنت براو خشكي من فارقلي بو يعني بيجن اخلاقي وي طرزي وي سكناوي وتنيوي اساس تكرچمكي يعني بشتيكو اتاني هولي ام بيجيبو بسكريكتي چاله سرياوي جبربي باوي من بيتر دير داي وي گودار دكر دنبا حوالا دجي او بو جديتاوي سكناوي دبو سبب اوكي خلق مجي اوكي يا بيراينا دا وقتی که بيجن بحثا بنگاوا راپورا خوی اوكي تینه زمان نویسکی وقتی که بيجه کی یعنی چیکاز بنی چالکی سرکتی بیجی اوكي درینه بنی چالکی مثلا بيجن ایرو بو اوکا دیروکی ایرو ناوی حقیقتا به چالکی خبرجی خبطا وی و حوالا هبو اما بنی لوی چالکی داهجی کماسی خو تینه زمان
دبی مثلا موی بکنه و تهاب خورد بون بونا دست پی که دجوسا بو هر گاوی دابتن دگونا موی نکنه و تهاب بهتر به سرکفتی بونا دائما وی گاوی پرسی ها ام سرکفتی نه gerek وی gerek حواله مظلوم yani تیبرم چند جرام بون شاهد yani دگو ایرو ما چند حوال تفکر ما چند حوال کر رفیقو کر خدمتا بی خلق جمهور کی yani ایرو ام ایرو درینن من چقا جداتی هي درفت اوقاز برفرنه اوقاز اما بتوای از خوجت که ام دبین بس وان اوچاق لگورا وان درفتا بالشب روجيت بخطيان تقولنا تير ناكن وك شكلك وام بيرجن جي كيوي مازال كيوي اي تي وي هبه وام كاربن هرن بيران ناوي بكن الجالي وديجا ام فاتحه خل سري بخوينن يعني ايرو تشتكو مكاربن مالبط الرخ ابا وبيترجي يعني ام دوي نقطه كو ام بيرجن اف خبات هاتيه في نقطه sonuçta ام çıkacı ايرو مالبط olarak راسته تشتكو حتى ايرو سلم هاتيه كرن اما ايرو اركما اوجه ام لايق بن ام كاربن دوي شوبيدا وام غربن و بيراينه اصلا كهري برندا حماس بكن ريزار ملک سالان ابوبکر جدبیجی پیوسته پارتیم باشور لدیجی داگیرکی خودی هلوسکی تونگ بن سکرتری بارگاه تبگرا گوران حلب چه کوسلان ابوبکر درباره ایلیشن داگیرکی و هفکاری پیداکی دا آخبی کوسلان ابوبکر دازنی کو دولت تاتر سینور باشو کردستان بن پیداکی و ونرخانه کر نه باوی که هم برفرت دزبری داگیرکی نکردن نزی پایتخت هرما کردستان بونه اب جبو ستاتیو باشو کردستان مترسه که مزنه جبر نبونه ارتش که اجتماعی لدیجی داگیرکی روشگاهای و آسته کود دمک نیز ده هولر جواره داگیرکی پیداکی لهمبری خاک کردستان خیانت دیگه و دیروک وانج بیرنکه و گل جوی حساب خیانت برسه پیوسته هموالین سیاسی به هلوسته که تون داخواست جد سرادری هرم و عراق بکن دا کل دیجی داگیرکی هلوسته که تون نشان بدن به داگیرکی پایتخت هرم را و استاتیو باشو کردستان جنمینه اندام دستیار و براتب گرا گوران حلب چه سالار محمد جیگود اگر دسترادری هرم و پدکه به داگیرکی راضی نبونا دولت ترک و نکاری بویا داگیرکی خو برفره بکه حکومت عراق آج پاراسنا سینوران برپرسه تو هلوسته نشان نده افجی و نشان داده کلیگل دولت ترک هف کردیا پیوسته همو پارتی سیاسیین هرم عراق لدیجی داگیرکی خودی هلوسته که جدی بن و تکوش نبکن بلندام کمیته به براپکی که مراد کریلاند برنامه تایبت تلویزیون استریک تیوی ده قلا هفکاریا پدکی به دولت ترک آداگیرکی رژی کرد کریلاند بیجه پدکی رخ استراتژیت نکنا کردان آ دولت ترک جه کرد ام ناچن تو دری ارکامه ام لبرخو بدن و وی دجمنی جور درخینن اف خطریش ترکیه تی ام چوا والا دارینن لسروه یعنی ما گفتگو مشان و چاقه در سال 2015 2016 از بخواد دو جارا چوما گل ریو برین پدکه و مجارا مون رو نقاش کرد و چا من نقاش کردی دو راسته و سایه ام به هف رابط ما بیریار دیگه کشته دبه کمیسیون چه بنو جبو پرسکری کانو چهار سر بکن فیلان پشت به کمیسیون ندکتن میرت هر دو جار جی yani rağmi biryara civine hebu le neket meyret. Pedeke havasa paşta gird vek tamaşa kir. Duvre 2017 da ev referandum hata peşxistin de peşenktiya reveberiye pedeke de evjî bû. Dema referandume devleta Türkiye adeta dijîn kir. Şu İran'ı rehev dîtin kir, Irak'ı rehev dîtin kir. Leşkeri Irak'ı hani Silopî bu ame behevra müdahale bikin. Yani dijberiya xwe baş aşkere kir. Esas ev kiryarê Türkiye ev gotinê me piştras kir yani. Strateji wan vaye. Konseptî wan xistî bin biryare yani ya MHP ergenekon. Ev ne nijat perestin. Ve vona hebûna Kurd ji bo xwe xetereke netewî dibînin. Naxwazî statiya Kurd hebe Kurd hebin. Ev konağê referandumê Türkiye wesa kir. Yani ji bona ku tu derketin û tevgerên derveyê kontrolê nebin biryar girt ku deverên Başûrî Kurdistan stratejik dagir bike bi leşkerekî xort. Aynı biryar ser Sûrî jî girt. Ser Rojavayê Kurdistan jî girt. Kîngî ev girt piştî 2017 çima ji referandumê Tirkiyan zimanê resmî nabêjin ama ê wek Bahçelî dibêjin, nivîskarên wan dibêjin, şîrova wan û nê wan dibêjin. Fakat Tayyip Erdoğan bixwe
قال ميثاق ملي ناكي اما بره بحث كريه ده اوان استراتيجي وان ده ميثاق ملي وصل لسر عراقي تشكرنا حكمرانيه فقط تشت اشكره قول دكن منل جوینا نتبه یک بویدا طایب اردوغان خرید رابر کرد خواهی یکی بشوفینه دبینه یعنی اف ریچه دکه اف مصرفی لی دکه اف سنگره که آوا دکه نجبو 10 سالانه جبو ماینده بمینه خواهیم فره بکه ما چوان ندیتن گرک با بدیتن اما امنرم تفگرین جدایه جبو نوه الول دخوازم بانگه گله ما بکن گله مای باشوری کردستان دی سری دا گله مای بهدینا اونا بخواه به چاوی خواه واتشانا دی شوپینن دی بینن جبو پاراسنا آخا باشوری کردستان آخا پیروز چیش دست مهات حیان هم مکریه وما بدل دایه هم دوام بکن و هم دوام بکن ما او دخوازم مسئله گاره بگرن گاره بگرن چه واد به؟ گاره وکی گرل راسری موسله دو ارتی هفلر دو هکیده قلب حرمه اما برخوا بدن لدیجی داگر کری ارکامه ام شر بکن نه در علی کار بد نه یاجی برفن ولی هم نارفن هیانها 4 سال مچه را بر کرد ورواجه همه را بر کرد جبان اما گل امد به پشتوانی هم بکی ام کارکی ولاد پاریزی دکن و اف دجمن آنجا به برخوادانش ور به درخستن و انتقانه درخن برخوادان می 4 سالان حیان هاتی کرن رابرده که گر پشتوانی همه امکانه درخن جبون همه بانگامه جبو همه گل می باشوری کردستان به طایبت عشیرین کردستانه یعنی همه که واسه کردیتی خواه پاراسنه همه عشیر یعنی پر دجنره نبونه ولاد پاریزی هیا ام پشتمانی گل خود خوازن و ام نجبو پران شرده کن ام کسی دا گریدانه میزه که همه کسی خود لحنبر ما بیکن ام سربخانه ام کردستانی نه ام شورشگرن ما سوز دایه که ام واقع بپارزن ام پاراستنه بردام بکن لهم دخوازن ولاد پاریز کردستان چه پارتی دبن چه عشیر دبن چه سازی سیویل دبن پشتوانی هم ما بکن جبو که ام با پلان دجمن تک ببن بلن بر خوابدن بر خودنا گرتیان مدینه اسمر دبیجه کوره من آوتنه هجره یکسی بانگا هستیریه دیکم عمران اسمر نه حزیران 2022 لادیر نهاته گرتین نهال لگرتیگاه کورچلر آدنه ده تیپا فده گرتیه 6 سال و 3 ماه جزای حبسی لحاتیه برین افدوم هنجید ده گرتیگه ده ده قوش یکسی ده تگرتن دایکو مدینه اسمر جبو کوره خواه یکو خستنه هجره یکسی سرل کمله مافی مروان آی هادی دا و دخواز آلیکاری حقوقی کرد. مدینه اسمر دازنی کو تبی کو جزای کروی نهاتی ارکرین جد قوش یک سیده تگرتن وان آگاهیان داده. کره من لوی داره نه دکاره بی کسی را هفدیت نبیکه و نه دکاره بی یکی را باخبه. جانا خو جداس بدجی دی آگاهی کسی جنبه. اف جبر از جبر روشا کره خو گلک بفکارم. گرتین داعش و جماعت جد همان قریدوری دتینه گرتن. کره من دشارت و مجه گرانده. تیگرتن ایزولا کریه او باندور لدرونیاوی دیگه گلکی مترسی داره از بانک هر کسی دیگم به حسیار تبگرد یینج زندانان درکتنه نورتین دمیرتاش دنیویسا خواه ایرو ده بحثا دیلین آزادی دیگه و درسپیک ده وی پرسی دیگه اف مروف چما هاتن گرتن آویتین زندانان بکیجان ناسنامه دی زندانان دا هاتن گرتن او وید بیجه دوی افری هوا نبیجن چما پارتی لما خودی در ناکبه دوی اول پارتی خودی در بکبن اگر زاروکین کرد به فاشیزمه تجدید زندان işkence توما polis cendirme çavên xwe li cîhanê vedikin berpisyarî herkesî ew e bêdûdilî tevlîtê kuşna azadiye bibin dijmin zarok ciwan jin û kalên kur ji hev cuda nake êrîj dike em jî zarok ciwan jin û kal dibe herkes li dijî dewleta faşîst tê kuşnê bikin 100 salin dijmin bêra wesan ji bo qirkina gelê Kurd tê êrîşan dike her dem di rihê gelê Kurd de şahlevendiya berxwedanê heye û nehatê tefandin ji bo vê jî divê zarokên Kurd bi 10
سالان di zindanê de têne girtin piştî zindanan derdikevin nebêjin em westiyane û hestiyar tev bigerin ruhê berxwedana li zindana li derve jî heye û divê nebêjin kes bi me re eleqedar nabe divê ew bi her kesî re eleqedar bibin û ruhê li zindanê li derve jî zindî bikin Nurettin Demirtaş gotinên Tolstoy ku dibêje ji bo zaroka ku azadiyê wî ji destên wî hatiye standin dibêjin ew mezin e û ji bo vê jî divê em wateya azadiyê baş fêm bikin partiya me jî dipirse gelê hûn ne partîlî ne çima hûn ji bo partiya xwe kar nakin ev pirs girîng e û di demekê wiha de Didemekî wiha azûr û zehmet de em ne xwediyê gilî û gazê nabin divê em xwediyê doza azadiyê bibînin û dibin sîwana partiyê de têkoşînê bikin mafê kesekî ku 26 sal û an jî 3 salan di girtîgehê de hati bêgirtin nîne bibêje partî çima li min napirse divê ew bi rihê têkoşîna li zindanan li dervê jî tevlî têkoşînê bibin û agirê azadiyê gur û geç bikin dem ne dema gilî û gazindan e dem dema têkoşîn û kar û xebatên ji bo azadiyê ye ولی روزنویسی بیشه امی هردم شوبدار ریا شهید وداد حسین من آژانس روزنویسی د سال وگره هشتاد قتل کردن خبرکاری وان وداد حسین نداخونیک ده روزنویسی دازانی کو پدگی دو روزنامه‌وان وداد حسین شهید کرد ایروجی دادگاه که سختکاری د سلیمان احمد جزا کرد بهدین آجراده سیداگیر کردن کرد و هگود بلاور زنین تو حزبینی کار بدنگ آزاد ببره و گله کرجی و حساب داگیر کردن و خیانت بپرسه معلومات شهید وداد حسین جگود امی حتی داوی لپای دو زاکور خوابن بلا گمان کسی نبه حساب شهید کردن وداد حسین و همو روزنامه‌وان شهید و ین هاتن بریندار کردن و رواندن و رپرسین وداد حسین جی روزنامه‌وان دنجی نبتنینه شهید تف نرخین نشتمانین و امل خودی نرخین خوین پیروز در بکوید آژانس روزنویسی ایریش آسایش پدیکا لدیجی گرسیا بیرانی لجی شرمزاکر و هاگود ایرو دو د سال وگره هشتنا شهید کردن شهید پینوسی و نوچگان آژانس سامه دوهگی وداد حسین د آسایش پدیک به هزک مزن ایریشی گل کرد ام و ایریشی بتون شرمزار دکن پدیک جختا کردیتی درکتی او بیا پارچه جی دجمنه داگیر کرد دستوان کتی خوینا گله کرد ربری ناوند مترو دیار محمد جگوت هزم پدیک ادین نمازه هزن اولکاری و که هزن دجمن ایریشی گل دکن ایروجی بدهان تورین مزن این تروریستی آواکنه و هر ما کردستان فروتنه اما حساب وان کریارن دیکتاتوری یک بیگ بپرسن فدراسیون روزنامه‌وان نویسکارن سر بخوا رونوس جدا خوینه داوگود جی حیف و مخابنی روزنامه‌وان نویسکار آزادی خواز و حوالین وداد حسین تینا بریندار کردن و گرتن اما حتی داویه دنگ آزادی خواز و خباتین پیشی روزنامه‌وانی آزاد دستک بکن کردستانی باجره گلاسکو اسکاتلند جی به مراسم که شهید وداد حسین بیرانین بله سروکی رهبری فلسطین محمود عباس و ایرو به اردوغان را بجوه و لمجلس باخ و سروکی رهبری فلسطین محمود عباس دیدم که کو آلوزیا لروشلات نوین گشتی است که پر دجوار پیشتی هفدیدنین خوین لروسیه سردان ترکیه دیگه لانقره و به اردوغان را هفدیدنه بکه و 15 طبقه جی لمجلس باخ و تگوتن مجاره هفدیدنا جی آواکین حکومت که هفپار حماس و الفت شر اسرائیل حماس و روش لغزه پیشتی کشنا سروک حماس اسماعیل حنیه اف سردان گرینگ دیتن نگوری نوچیا بی بی سی صدام دویمین آسردانیجی نرخاندن تنگازری نابر ایران اسرائیل یا جبر کشتن حنیه سفیر انقره آمریکا جف فلاک 13 طبقه جی چاپمن راگاندو گود ترکیه جد ناوده جی همون متفقین خواست کو بکوین ناو هولدن داخستن تانسیون ایرانه لالیدن نما لیدر فلسطین لمجلس ترکیه با خبت پایین همان روش هفدین جبا اگر بستن نابر اسرائیل و حماسی جنوب دست بکن بله مهات داوی بلتن خواب خاطر و ادم باش